Sudaran Octari, a Skimmer of Bauda. Niti Ayona Chief Minister Sigi Subgroup Home Semlagani, MP Local Area, Amazon MLA Local Area Development Scheme Sing, Luna, Lehana Bagi Tabak Torom Sing the season and Prime Minister Narendra Modi Lautokre. Lapet Paligi Kamrang Tongmaya, the second of Singi attacked BSF personnel of Home Sopadagi, Lakanakre. Amadi, the Shell Games Ki Wushu Masana, Manipur Nangasi, Sanagi Medal, and Lowry. Mapung Bapau Pizari. Niti Ayona Chief Minister Singi Subgroup Ahum Semlagani Hana Prime Minister Narendra Modi na Lautokre. Niti Ayoke Ahanba Governing Council Mifam Luisinbagi Tharamda Prime Minister na Makataraduna. Subgroup Sing Asina Center na sponsor Tawa Scheme Humfugataruk Nainagani. Karamba scheme na makha chathakigani Karambana state sing da transfer tawgani habadu recommend tawgani subgroup asina niti ayokna matau karamna skill development hengar hangani state singi manungda skill manpower semgarkani habadu recommend tawgani Prime Minister na state kudimakta niti ayok miyeng makhada task force ani semnanaba pukhatke task force amana lairba singi fivam fagadhananaba atopa amana state singi tungi lau singubagi fivam fagadhananaba miyeng thamgani Hiram Singh asida center na matau karam na mating pangba yabagi habadu yeng singani school khudimaki toilet lehen ba haba pandam asi fangna na ba lakliba school vacation manungda toilet sing semjin sajin hauna ba Prime Minister na state singi punin chingsingki emi seni taramapan fauba MP local area development amasung MLA local area development ki scheme sing lunan bagamari lena ba thabak thorom singda season na ba wakalon puthoki Niti Ayoke Ahanba Mifamda Saru Yakiba Manipur Chief Minister na Government ki Revenue Yamna Laktaba Masung Chakotpada Swatariba Manipur Gumba State Singi Akanaba Planning ki Tabak Sing Matau Tai Haina Pukhakre Lebang Asibu Manglom da Pukhatuna Mapangal Kanban Nation Nama Oina Nabagi Damag Taurang Tausil Kaya Semna Nabagi Anobo Body Ama Semlapagi Damag Prime Minister Buthaga Prafondoki Subcommittee Sing Sembagi Matang da Mahaki Oba Mot Fongdok Laduna State Kudimaki Akang Naba Matau Taba Adu Focus Tawab Limit to meet human development indicators sing economic potential urbanization gi thabak thorom sing su yeng sin baga loinana international boundary share tawriba state sing gi akanaba planning darkar oi Manipur asi atei awang nupo ki state singumna state ki jakho tharang gi thabak thorom khudimakta sen thadabada central assistance na state plan da achoba mafam ma kalli state asi gi jakho tharang gi thabak khudimak central assistant da depend tawi haike Organization structure da ahongbal lakpana sarkar gi revenue gi fibam fataba lefam gi khudong chadaba masung sel thum gi fibam fatriba Manipur gumba state singi ahenba miyeng changlakani haibagi thajabalai phungdoki Napet Pali rom da sakang da basingi attack da BSF ki personnel ahum sokpatagi lakanakre thaudo singa se yupung taruka minute nifu manga rom chapa matamda Lamlai police station gi manung chanba Napet Pali gi khamrang thong meya da thokibani ISTV News na thaudo thofam dagi phangba pawi matong ina Lamlai police station da attest tawduna laiba ni funithoi suba BSF ki e company gi person singna bausa gum ngasi Napet Pali rom da ROP lakpada khamrang thong yorokpada jab manaba matamda bom ani pokhairakpadagi personnel ahum adu aso open nangkibani bom ani adu amana sakangdaba singna fumduna thamlambani atopa bom amana BSF ki kangbuna purakpa hui amana khamrang thong makhada lairambadagi chiktuna pukhalaglaga lambida thamlaba matungda ngai hak leraga pokhairakhibani soglaba personnel sing adudi SI Joy Bhagwan Constable Sunam Ghosh amasung Constable Gorilal Yadav ni thaudok thofam da police ki makau thongba sing bomb expert amadi Assam Rifles ki kangbu laktuna thizin homjin bagi thabak chathake bomb expert ki kangbuna atopa bomb leiribra haina thizin ki amarom da thaudok thofam manakta DGR Velocity oil pump da Miyoi tara humdoi lerambadagi Assam Rifles ki kangbuna amamamta oina verification chathabada miyoi taret makata na wahong pahong gidamak Assam Rifles na pukre soglaba personnel sing Rims Hospital da pukhatuna laikanari thaudo adu kanana chathakibano haiba hauji fawbagi di claim torokpa leitri Manipur Sarkar na Imphal East District ki Kangnatombi Sanjabungi mafamda Government Polytechnic ama sananaba urep uyung tamkiba thawongbu yaningdaba phongdotuna miyamna khongjang changsinduna local MLA oiriba Amin Sabu miyamna boycott tawkre MLA Amin Sa na miyamge ayaba amata yaudana amadi mangjongna na khangandana namduna urep uyung tamkibabu miyamna top du sera da thoraktuna yaningdaba phongdoki police personnel sing ngak selduna Polytechnic namduna sananaba urep uyung tamkibani local MLA Amin Sa asi ngasidagi top mayai lekai top makhalekai amasung top wang magi khunja singna boycott tawre
यानबा अमा पुरक्तिबा फावबा थबक अमता तौबा यारोय हाइना लेकाइगी मियोय अमना फोंदोरखी जेनिम्स पु इरोम चनु शर्मिलागी मिंगदा ओननबा मियामगी मोट लौदुना स्टेट अमसुंग सेंटर दा तक्सिलगनि हाइना ngasi CPI इम्फाल ईस्ट की ओइना डिस्ट्रिक्ट कॉन्फ्रेंस दा वारेप लौख्रे 13 सुबा डिस्ट्रिक्ट कॉन्फ्रेंस ngasi खुराइदा लेबा कला विद्या वावंदा इम्फाल ईस्ट डिस्ट्रिक्ट काउंसिल न सिंधुना पांगथोकिबा थरम अदुदा CPI की सेक्रेटरिएट मेंबर एन मंगी I2 की सेक्रेटरी सोटिन कुमार यावना मियो क्याना सरुयाकी एन मंगीना CPI की वाकलोन असि राजनीति दल अतोपसिंगदगी खेनबना चंगसिलगलिबा खोंगथांगसु खेनगनि हाइखे इम्फाल ईस्ट डिस्ट्रिक्ट CPI की सेक्रेटरी RK अमुसनाना चही कया सेंबिदना लाक्लबा लमलोंग कैथेल मतमगा चानबा मोंगदा सेमननबा लंबी थोंगे फिबम फगननबा अमदि जेनिम्सपु शर्मिलागी ममिंग थोननबा मरि लेनबा सिंगदा तक्सिलनबा वारे लौरे हाइखे कासुम खुलन सब डिवीजन हेडक्वार्टर ताबा लंबी सेंबगी थबक तौरिबा ABCI की सिमी होम सलाम पातोंग खुल एरिया दगी सखंगदबा सिंगना फाकिबा थवोंग वाईफाई पीपल्स काउंसिल ईस्टर्न ब्लॉक मणिपुर न कन्न यानिंगदबा फोंदोरली मखोइबु मियोइबगी मिनुंगसी येंगलगा अथुबा मतमदा थादोकपिरंगनबा मरि लेनबा खुदिमक्ता अपील तौरी फेब्रुवारी 5 UNLF के लानमी संगरूप मणिपुर पीपल्स आर्मी MPA की 19 सुबह मपोक नुमित असिदा लानमी संगरूप असिबु लमजिंग लमताक पीबगी थौदांग लौरिबा UNLF मिलिटरी अफेयर्स कमिटी न मियामदा याफ पाउजल पिरली मिलिटरी अफेयर्स कमिटी की चेयरमैन खुंदोंबम पांबई न थोप चेरोल अमना मपोक नुमित असिना लाकपदा लमदम असिगी निंगतबगी दमक थवाई थाख्रबा निंगतम लामिसिंग मयान लामिसिंगना हाटपिख्रबा मिचम इरे चापुमनमकी मफमदा मिलिटरी अफेयर्स कमिटी न इकाय खुमनबा उलगले अमसुंग मखोय पुमनमकी इमुंग मनुंगसिंगना नंगहौरिबा अवाबदसु सरुक यारी लानमिसिंगी मियोट मिनेना सोना हलबा अमदि नुपी ओइबिकी इकाय खुमनबा मांगन बिख्रबा इचल इजे पुमनमंगना नंगलिबा चाइनादसु मिलिटरी अफेयर्स कमिटीना निंगमदबगा लोइनना सरुक यारी मणिपुर की निंगतबगी दमक इंडिया की मायोता लांथेंगनरिबा यावलोपसिंगी लानमि संगरूपसिंग लमदम असिगी निंगतम लालहौदा खुसमनना चटमिनरिबा केलो एनएसएन के उल्फा अमसुंग कोरकोंग की मेंबर पार्टी सिंगी लानमि संगरूप सिंगी लुचिंगबसिंग अमदि लानमि पुमनमकी मफमदा UNLF मिलिटरी अफेयर्स कमिटी ने याफ पाउजल पीरी इंग्लिसिंग चमापन मरिफु तरे की फेब्रुवरी 5 मतम अदुगी NSCN हेडक्वार्टर ओरंबा जुमनु केमता MPA की अहानबा बेस की पासिंग आउट तौखिबा नुमित अदुदगी हौना ngasi फावबा मणिपुरदा अमदि UNLF MPA न लेबा मफम सिंगदा नुमित असिबु MPA नुमित हाइना UNLF MPA अमसुंग मखोइगी मियामना पांगथोकमिनदुना एखोइगी मियामना पांगथोकमिनदुना लाकली चेयरमैन की चेरोल असिना मखाताना लेबाक अमा खुनाय अमा लिंगदुना पानारिबा ngasiगी ताइबंग पाल असिदा मसागी लेबाक लेजबा फुरुप अमगी ख्वाइदगी मरुइबा वाफमदी मनिंग मखा तंबनी मणिपुरगी निंगतंबा हंजिननबा लानथेंगदा लेबाक असिगी मियोय कांगनु खुदिमंगना हक्थेंगनना नत्रगा नाकोइनना यावल लालहौ असिदा मपुंगफाना सरुक यारबतदा माइपाकनी मियामना मसागी लानथेंग अमसुंग हना जमनगी मपालतना मखोइगी निंगतंबा पुरकनी निंगतंबबु ngak senduna thambangam लेबाक मसुंग मियामगी निंगतंबा हाबसी कनागुंबा मियोय अमतना खुदोल ओइना पीबा ओइथोकते मसिदी अवोनबा अहोंगबा अमा पुरकपदा मियामगी थौदांग अमसुंग पांगल अदुतना ओइथोकनी हाइरी एखोइगी पार्टी अमसुंग लानमीना मियामगा खुसमनना अमदि जुंगसिनना थबक तौरिबा मखै कनानासु एखोइबु माइथिबा पीबा ngamloi हाबसिदा चेना थाजबा थमले अदुबु मियामगी याफनबा थबक तौरिबा एखोइगी लानमीसिंगी थबक थवोंगसिंगदा करिगुंबदा मियामगी अपामबगी वांगमदा तौसिनखिदुना मदुगी असोइबा अदुना मियामना यानिंगदबा थौदो कया अमा लेख्रे मसिना यावलोइसिंग असि मियामदगी तोखाइ तारकनबगी मरम ओइबता नतना निंगतम यावलगी खोंगजेलदा तप्ता हंदबा नते मसिगी असोइबा असि मिलिटरी अफेयर्स कमिटी ने याजबगा लोइनना अमुक हना मतुंगदा तौदनबा थौरांग पाइखले हाइरी IOF ना लमदम असिगी रिवोल्यूशन असि मायोकननबा अनौबा लालोंग अमना सर्जिकल ऑप्स हाइदुना इंटेलिजेंस गैदरिंग तौदुना अपिकपा मिलिटरी फोर्स अनौबा सोफिस्टिकेटेड टेक्नोलॉजी सिजिनदुना थबक पांगथोनबा लालोंग यात्रे इंडियन मिलिटरी ना लेंगदना लेनबगी खोंथांग अमदि यावलोइसिंगी मनुंगदा इन्फिल्ट्रेशन तौरकपा अमसुंग एकोइगी एथनिक अमदि ग्रुप सिंगबु निंगतम यावलोइसिंगी मायोकता सेमगलगलिबा काउंटर इंसर्जेंसी की पॉलिसी प्रोग्राम सिंग असि एकोइगी मियामना वाखलदा लाक्सिनदुना यंगबियु अदुगा इंडियन फोर्स की लालोंग असिबु मायोकननबा रिवोल्यूशनरी स्ट्रेटेजी यातपना लमदम असिगी अपुनबा यावलुप सिंगी थौदांग ओइगनी हाइरी
Maichou Ningsing Loop Laidembi Sinta Loop Ahongai Amadi Suibam Lekai Yefa Taurang Loop na Punna Sinduna Kurai Ahong Pungi Matangda Seminar Ama Citizen Club Suibam Lekai the Pangtokre Tauromasida Art and Culture Gi Joint Director Dr. K. Shushila Lema Jenims Ki Associate Professor Dr. W. Rajan Retired IPS Sarangthem Manaubi Kangla Kunthok Yaigi Advisor I Lukhoi Lining Tau Sanamahi Lining Furuki President W. Mirahari Meitei Maichou Ningsing Loop ki President CS Deven Mitei Susarya ke Sarem Nilverna Moderator Oiduna Tonga ba akhang ahisina je pathoke Dr. K. Susilana Mitei Singi Luraba Lifeam Oidiba Kurai Ahong Pungda Nan Manipuri Singna Lesson Kibadagi Lining Yu Eva Thabak Thoram Sing Ningtina Pangthopangamje Pangtholiba Seminar Asidagi Fanglakpa Data Sing Aduna Lairik Ama Oina Puthoklaga Lifeam Masi Historical Monument Eki Makada Ngak Senduna Thamhauna Bohonasi Luinana Miamna Maning Tamna Lining Lyson Tauba Yaba Mafam Ama Ohensi Haiki Masiki Jagasi Akoi Hojik Pawada Koi Historical Monument Eki Manung the Sandribana Nasiki Seminar Asi Tauba Loiraga Aikoi Manipuri State Archaeology Amasung Department of Art and Culture Ki Mating Loinana Ojiki Korai Ohong Pungase Historical Monument Eki Manung the San Tamaga Laifam Lena Se Kaning Magi Pandamda Hari Bangasiki Seminar Ase Aikoi organization Ahum na Kusam Naraga Aikoi Masiki Pandam Mase Pangana Jenims Medical Department as sponsor Tautuna Sound Mind Thongju Part 2 Amasung Peace Hospital and Research Institute Porompat Anina Punna Sindanangasi Porompat Tawan Tavalekta Diabetic Detection Camp Amadi Health Checkup Pangthokre Tharamantu da MOBC Parliamentary Secretary MLA Muhammad Amin Saha Jenims Assistant Professor Medicine Dr. KSS Achowa Amasung Hanagi Minister Vivek Raj Namaru Bamusing on Saru Yaki Fellowship of Baptist Church India ki Makada Imphal Baptist Church Sindunangasi Yankhitaruk Shiva Chahigi Annual Conference Dulalan Daleba Church Asida Pangthokre Church Asigi Chahi Yankhai Surapaga Mari Lenana Numir Humni Chupna Chatharakpa Tharomgi Sarogama Oina Conference Asi Pangthokibani Conference Asiga Mari Lenana USA ki Special Assignment Dr. Larry Fogelna Lining Lysoga Mari Lenava Wangangki Awang Nopok Lamdamdagi Punna Church Kutha Tarena Saruk Yariba Conference Asida Ngasi Isegi Atho Ehen Tanabagi Thorom Pangthoke Atho Ehen Tanaba Asida Khangalaba Church Nipan Gate Timna Saruk Yake Ngasi Isegi Atho Ehen Tanakiba Aduda Imphal Baptist Church Dulalan na first Nagaland gi New Testament Baptist Church na second amadi Ramtan Baptist Church Loktak Project na humsuba taki Khongsang amadi Tuisang Village ki Lonaba Kangsing Singdumda Chatkiba Tang Tarukta Nan Manipuri Manba Asib Hakchang Amalena Badagi Technopol Police na Lokakre Mio Edu Fit Mari Inchi Tara Rongwangi Jahi Nifurongi Leng Oigani Kuchumui Wak Thangnaba Machugi Jogging Amalili Amuba Khongrau Asangba Maseli Masagi Fibam Ayamba Sokchili Masak Maming Khangdongnaba Janimski Mokta Thamkre Haina Technopol gi Police na Khangalali Pawi Marathana Break Matunda Mukana Taram Uksari Taramanga Suba Peace and Communal Harmony Amasung All Manipur Arts and Culture and Sports Development Society Award Yantopagi Thoram Asa Holda Pangtokre Thoram Asida Ningtole Sembasana Jawba Society Advisor MD Habibullah Sheikh Taruk Shiva IRB gi CEO MD Firoz Susaryaki Thoramasi Sarogamo Oina Altaf Hussein Puthokpa Manipuri solo album Amasu Fonki Tonga Behiram da Mai Paklaba Masangna Bamyo Nifu Mangada Manama Thumpi Dunikai Kumnaki Society ki Secretary Altaf Hussein Jahitara Manga Suraklaba Society Asina Hiram Kayada Mai Paklaba Singda Matho Hapo Oina Manapi Duna Puning Thogat Pani Haiki Ningthole Sembasana Jawna Leba Asida Sanaba Isai Amadi Jagoida Hay Singlaba Mui Kaya Lay Adubu Makoibu Puning Thogat Pibadi Wali Mana Lauraga Lakpada Lay Pareng Hukpana Kanaroi Ekoina Makoibu Matho Hapkat Pamathau Tai Lamdam asida Ladiba Jumi Tami Pumnamak Nusi Chanana Laminarabadi Ekoi Chakupa Lamdam Ama Oibangangani Pundoki Kudi Sadolo Mayam Sungari, Kudi Artist Mayam Sungari, Matan Matanda Maranai Bona Sabon Toba, Aduga Sangat Pina Bayawaba, Tagat Pina Bayawaba, Aduga Yoka Pina Bayawaba. Hayeng Mahana Labaki the Mutum Jetpura Ikonya Songkok Lay by the Hupadi and Kanda, Sadu Malayga, Bulbisa, but still Shanto from the Sangi. Nupiangang the Jataba Mio Minegi Chang Hantana Nabamadi, Tingnabahona with the Sarkar Yoba Tosil, home with Changi Haina Manipur University Gi, Senior Assistant Professor Dr. Chinglen Maisam na Fundokre, All Manipur Women Voluntary Association as Sindona Uripok Sorbon Tingil the Leba,
Madan Mohan Ji Mandopta Pangtokhiba Nupida Chathaba Miyot Minegi Matangda Kharaneba Thoromda Wafamasi Phongdokhibani Thoromasida Pore Lemarogi President MM Chobi IMC Ward Number 4 United Club ki convener Case Tarun Kumar Association ki President Y Kunjarani amasung Ibeni Sarukyaki Association ki President Y Kunjarani na Nupi Angangda Chathaba Miyot Minegi Chang Chahi Khara asida hengalapagum tawriba asidagi kannanaba miyam punna bhab taminabagi thorom asi pangthokpani Sarkar asi miyamna Laudriba Fawba Tadabadagi Mob Justice Topani Haiki, Dr. Chunglen Maisnamna, Nupi Angang the Chathaba Mio Mine, Kadaidagi, Hangalibano Haiba, Tido Patai, Awang no Bok asi, Nupi the Chathaba Mio Minegi Mapamama Oirali, Nupi Simbu, Sanapot Oina Urapa, Angang Simbu, Natabahiram, the Sizina Rapakaya, Asina, Crime Hangalapagi, Machak Oheli, Umnama asi, Government Ki Tausilga, Yam Namari Dene, Haiki. Nupi Asu, Angang Sida, Satariba, Asu Makati, Crime and the Sitting Honor Matanda, with Sarkar, Madi policy program practices, Masikum Basani, Aduna Sarkar, we support will later, Adurati, Samisasi, Hen Papu Chokani. Thanauzam Lekai Chakwat Kongthang Lu, Wangoi Gi Anisuba Foundation Day Thoro, Wangoi Ketel the Labor Community Hall the Pangtokre, Thoromasida Manipur Khadian Village Industry Board Ki Vice Chairman Sagosem Azawa, Wangoi Block Congress Committee Ki President T.S. Thambal, Wangoi Municipal Council Ki Councillor Sing Susaruyaki, Sagosem Achobana, Wangoi Asi, Furup Suno Kundaba Lamdam Amani, Ekoi Kudimmak na Kanglupi Kenabalatana Nusi Chana na Leminanaba, Honagadabani, Apabatabuk Tobada, Ayetpa Akaiba Piba, Amanamabu Tazanadaba Wakal Tadorasi, Haiki. Taubal Kiam Tangzing Dagi Housing na Sunu Police Station Gimanung Chanbat, Tosem, Tampakta Mayum Pandra Machani, Lerabi, Yumnam Ningol, Gitarani na Nupa Mayum da Taurianduna, Sinamba Misi, Yaning the Bafundotuna Ngasi, Taubal Tangzing da Nupi Mayum Gilekai, Gimusina Wakan Mifon Pamkre. Gitarani gi misi yaning de police na thuba matamda asengba langalajim puthu nupi sing ikai khumna view haiba warol sing iba pleka sing sizinake gitarani gi hakchang post mortem loiraba matung nupi mayumda purakre miyamna national highway ngahak thingduna pendaba kolau kaya lauki Manipur Legal Services Authority na Bisnupur branch ka kusamnaduna nomgoiba ain gi maramda miyambo khangananaba thoromama moirange aine holda pangthokre Thoromasida Manipur High Court ke Justice Case Novin District and Session Judge Bisnupur M. Manoj Kumar Susaruyaki, Child Welfare Officer Binobala Nomaikapam, Royal Academy of Law Oinamwi Principal I. Jugesor Amasung, LMS Law College ke Lecturer Dr. C.S. Narendrana Resource Person Oike, Justice K.S. Novina, Ain Simli Basakar Habisi Miam Gi Mihuni, Makoina Suibasu Miam Nasunthokadabani, Miam Gi Taudang Ai Isa Isana, Ain Gimbaramda Kangnanaba Thorom Asi Pangthopani Haiki. JESC Vayu Sena Medal Award Panglakraba Indian Air Force ke Corporal Momocha United Naral Sena Development Committee Amasung Orphan Trust Organization na Harautayam na Okre. Inglisani Taramari ke September Nipanda Jammu Amasung Kashmir da Thokiba Ising Ichauna Naral Sena dagi Momocha Ningthauzamna Ising da Iraq na ragadaba Miyoi Cham Gatara Kanbagi Damak Shahi Asigi Republic Day da India ki President na Mana Asi Kusinakibani. Sarungbom Binodini na iba ahing sinaloidringai haiba ladi ngasi Manipur Press Club ta pongkre ladi pongbugi thorom aduda Sahitya Academy Awardee BM Maisnam Nohakol Yurimbamgi President Gauro Thongamcha amadi Manipuri Sahitya Parisad ki hana General Secretary Oiramba Kuladhaza Konsam Susaruyaki Nongchup Haram Khorzailum na sinra pangthokpa ladi pongbugi thorom aduda wangang kibasingna ladi gasi wari asangba novel de yumfam oiraga puthokpani Manipur gi aiba singna Samas amat Chawkhana Bahonabada Achoba Thaudang Lauri Haiba Wafam Fongdonaki. Yadipo Maike gi Maruaina Kakmayai Nongpok Sekmai Salungpham Ningel Amadi Chandrakong na Chingba Mafamda Drug Sizinaba Miyoi Kharana Miyamdagi Namhaduna Sel Khaibagi Thabak Chathare Haiba Maoist Communist Party Manipur na Thigapatagi Khangmangamle Hairi Lubasigi Secretary Publicity and Propaganda Nonglen Maitegi Chirol Amana Mayai Kaba Chinjakta Laichuraba Kharana Tongan Tongan Ba Lal Ho Lup Singi Ming Sizinaduna Senkai Thumkai Chathariba Asi Thingnanaba Lup Asigi Lanmi Sanglupi Akhanaba Red Guard ki Section Ani Changsinduna Faganaba Honari Lup Asigi Political Cadre Singna Lekai gi Miyoi Sing Wari Sanaduna Kunai gi Mayokta Leiba Ging Khutpu Asibu Muthanaba Honabada Apunba Firep Ama Laurakpa Ngamkhikibani Lekai Humna Makhoibu Warak Watem Tawbiu Lup Asigi Oina Yadipo Maikaida Sel Khaiba Amadi Miyamda Kihan Khanganbagi Thabak Ama Phawba Chathaba Leite Hairi
मार्च की तंग तरा मरी अमदी तरा मंगादा गुवाहाटी दा पांगथोकदबा मिस अमदी मिस्टर नॉर्थ ईस्ट कंटेस्ट दा सरुक यागदबा कंटेस्टेंट सिंह खनबगी थौरम अमा ngasi इम्फाल की वैगो होटल दा पांगथोकरे मेगा एंटरटेनमेंट गुवाहाटी ना सिंदुना पांगथोकपा ngasi की ऑडिशन राउंड अदुदा तोंगान तोंगान बा मॉडल सिंह ना सरुक याके ऑडिशन राउंड अदुबो जूरी मेंबर ओइना डिजाइनर सैरेस फॉर्मर मिस सिलोंग सोनिया फीमेल एक्टर सोनिया अमदी डिंगो दाइगो ना सरुक याके मेगा एंटरटेनमेंट के कोऑर्डिनेटर कविता ना कंटेस्ट असिगा मरी लेनबा वाफम सिंह फोंदोखी सोलिसिंग में जमापन मरपुद्रा मंगागी सेप्टेम्बर 19 दा मणिपुर सरकार ना या पिदुना उखरुल डिस्ट्रिक्ट के एसडीओ कॉम्प्लेक्स में यादा साकिबा मुस्लिम जाति की लाइनिंग फम मस्जिद असी चौका थौरांगी नमादा थुगाइदुना उखरुल डिस्ट्रिक्ट सेशन जज ऑफिस साननबा थौरांग तोरिबा असी यानिंग दिहाइना पांगल पॉलिटिकल फोरम ना फोंदोखरे ngasi मणिपुर प्रेस तब पांगथोबा पाउमिसिंग उनबा अमदा फोरम असिगी वांगांग लो उबतना तना मणिपुर प्रदेश तृणमूल कांग्रेस की वीपी ओरिबा एमआई खाना फोंदोखिबनी महाना मखाताना फोंदोखिबदा डेमोक्रेसी चपा अमदी सेक्युलरिज्म थाजबा भारत की स्टेट अमा ओरिबा मणिपुर दा सरकार ना असिगुम थोंग चथरपा असि पेंदी ममांगदसु तोंगान तोंगान बा जाति कया की टेंपल सिंग यावना लाइसोन तफम जगादा चाखो थरांगी थबक पाइखनबगी नमादा येखाइ थिंगाइबा पीबगी थौदोक लेखरे हंदक उखरुल डिस्ट्रिक्ट दा असिगुम थोंग चथरपा असि सरकार ना अतमनन तौब थबक माले मसी तौबिगनु करिगुम थबक पाइखतबा यादे हाइरबदी मफम चाबा अमा यंगबिरगा मुस्लिम सिंगी मस्जिद असि हाना साबियु मदु नत्रबदी मफम असिदा अकाय अतोय थोअनबा यारोय निमिट हुमनीगी मनुंगदा मणिपुर सरकार ना चपचाबा वाफम खंगनद्रबदी अतै लुपसिंगा लोइनना फोरम असिना खोंजंग चंगसिंगनी फोंदोखी सरुंगबम बिनोदिनी ने इबा अहिंसिना लोइद्रिङै हाइबा लाइरिङ ngasi मणिपुर प्रेस तप्ता फोंख्रे लाइरिङ फोंबगी थोरम अदुदा साहित्य एकेडमी अवार्डी बीएम मैसनाम नोहाखोल यूरिमम की प्रेसिडेंट गौरो थोंगामचा अमदी मणिपुरी साहित्य परिषद के हाना जनरल सेक्रेटरी ओइरंबा कुलधजा कोनसम सुसरुया के नोंगचुप हारम खोरजैलुम नसिनना पांगथोपा लाइरि फोंबगी थोरम अदुदा वांगाखिबसिंगना लाइरिगसी वारी असांगबा नोवेल द युमफम ओइरगा पुथोकपनी मणिपुर की अइबसिंगना समाज अमत चौखनबा होनबदा अचौबा थौदांग लौरी हाइबा वाफम फोंदोनखी काउंसिल अमसुंग बोर्ड न लौबा क्लास 10 अमदी 12 के एग्जामिनेशन थागदोरिबा महिरेसिंदा ऑल इंडिया स्टूडेंट्स यूनियन मणिपुर स्टेट काउंसिल न याफा मंगोल पिरगली एग्जामिनेशन सिंग असिगी येंगलगा मई इसिंग चांग ना हनबिनबा मरी लेनबा सिंगी पुनिंग जिंगसिली पावि मरतना थबकी पाव अमु फंबिगनी हौजिक थबक के पाव लौबिरसे BSF CRPF CISF ITBP अमदी SSB के राइफलमैन खरा लौगदोरी सही तरागा निपानदगी कुनगुमदे फावगे मनुंगदा लैबा मैट्रिक पास तौबा मियोसिंगना ऑनलाइन दा फेब्रुआरी तांग कुन फावगे मनुंगदा रजिस्टर तौबा यागनी परीक्षा सेंटर इम्फाल ओइगनी हाइरे इंडो तिब्बतन बॉर्डर पुलिस फोर्स के ड्राइवर ओइना कांस्टेबल सामली हुमद्रागनी थोय लोगदोरी मसागे सही कुनगा माथोयदगी कुनगा तरत फावगे मनुंगदा लैबा यामद्रबदा क्लास 10 पास तौबा मियोसिंगना अवांग नोंपोक लमदमगी ओइना मार्च के तांग कुनगा हुमदोय फावगे मनुंगदा दरखास्त थारकपा यागनी हाइरे BSF CRPF CISF ITBP अमदी SSB की कांस्टेबल खरा लोगदोरी मसागे सही तरागा निपानदगी कुनगुमदोय फावगे मनुंगदा लैबा क्लास 10 पास तौबा मियोसिंगना ऑनलाइन दा फेब्रुआरी के तांग कुनगुमदोय फावगे मनुंगदा दरखास्त थारकपा यागनी परीक्षा सेंटर इम्फाल ने हाई कोर्ट मणिपुर की LDC पियोन अमदी ड्राइवर लोगदोरी LDC की ओइना ग्रेजुएट पास तौबा मसागे सही तरागा निपानदगी कुंट्रा मंगा फावगे मनुंगदा लेबा मियोसिंगना फेब्रुआरी के तांग 13 फावगे मनुंगदा दरखास्त थारकपा यागनी परीक्षा सेंटर इम्फाल ओइगनी हाइरे पियोन की ओइना क्लास 8 पास तौबा मसागे सही तरागा निपानदगी कुंट्रा मंगा फावगे मनुंगदा लेबा मियोसिंगना फेब्रुआरी के तांग 13 फावगे मनुंगदा दरखास्त थारकपा यागनी ड्राइवर की ओइना क्लास 8 पास तौबा मसागे सही कुंट्रा मंगा फावगे मनुंगदा लेबा मियोसिंगना फेब्रुआरी के तांग 13 फावगे मनुंगदा दरखास्त थारकपा यागनी हाइरे इंडियन एयर फोर्स के स्पोर्ट्स क्वाटा दा एयरमैन खरा लोगदोरी मसागे सही तरागा तरुक्तगी कुनगा मंगा फावगे मनुंगदा लैबा क्लास 12 पास तौबा साना खोनबा हाइबा मियोसिंगना फेब्रुआरी के तांग 19 फावगे मनुंगदा दरखास्त थारकपा यागनी हाइरे मथक्ता पनखेबा थबक के पाउसिंग असिगी हेन अकुपा मरोल बहुपरादा लैबा जॉब सेंटर दगी खंगबा यागनी थबक के पाउ ngasiगidi matang asida loizare makha taba pau amuk lobisi मखाताबा पाउता लमलाई बीजेपी मंडल सिंधुना मेगा मेंबरशिप कैंपेन अमा लमलाई द पांगथोखरे थरमसिदा स्टेट प्रेसिडेंट चेस चाउबा
M Bhorot Yuva Morcha gi President O Male Susaruya ke lamlai kendra gi oina hausi fawda mioi lising taruk BJP de mingchale lising kun March tha fawda mingchana ba pandam thamle haina case ibom chana phongdoke State President che sawna Congress na thau leitana thau thiri lenglaga choptuna tokani BJP na karigumba amada soirabasu thamoi sengna lale haikraba fawda isu ama oina sagatuna leidi haina Congress pumara sikhi Ministry of Minority Affairs ki Multi-Sectoral Development Program ki makhada minority leiba mafamda paikakadaba chakwa thorang gi thabak minority leitaba mafamda paikale haina Pangal Student Organization ki President MA Wakil na phongdokre hata da leiba organization ki office ta pangthopa pawgi mi phamamada bahana makha taraduna minority leitaba andro kendra gi manung chanba Moirangpurel High School gi school building amasung girls hostel sanana bagi ayaba pirakliba asi forum na hakchina lawi thawong asi government na munna yang sinduna khongfam asi handokpiu haiki Muslim Council Manipur ki Arafat Alina karamna minority ta daba mafamda development program asi hablibano habasi white paper ama puthokadabani haiki Tombisana High School dagi saru sayang fangkhibagi matangda semkhiba committee na kwa kaithal da leba community hall da nomagoiba miyangwi mifamama pangthokre Mifam asina fangliba sarusing asigi mari makhong sarkar asina atuba matamda puthokta batarabadi makhal makha kaya gi khongjang chaksinana ba warep laukre committee na taliba dabi sing fangdriba phawa miyam ga loina na khongjang changsinba hainasu yanaki Manipur State Kala Academy na sinduna ni fum doi suba All Manipur Sumang Lila Festival ngasidagi Sumang Lila sangnan da hokre hautopagi tharomda sunu kendra gi MLA K Ranjit ya school kendra gi MLA E Chan Susaruya ki festival asida nupagi kanglup tarani thoi nupi ki kanglup tarani pan punna lila kanglup kuntra na saruyari mamang chahida pangthok ki nupi lila kanglup ki makok mathang taraba singi mana mathum yanthoki K Ranjit na lila haiba art form asi Manipur da natana mafam atai da leitaba art amani Masina kunai asida lana jaki gatori basimbu jauna mating pangi haiki ngasi haudopu numiki akanaba so oina Sangai Artists Association gi JK Wangma utki tongan ba political parties sing da yauramba mioi tara ni thoi BJP da yaropada state president na yaba pikre nauna party da yaro labasingi manungda Congress ki candidate oikiba Y Tomba amadi Y Gautam su yauri hauzik sanabagi pau Ngasi sanabagi pauda Kerala gi Trivandrum da ngasi sanakiba National Games ki Wushu masana da Manipur na sanagi medal ani laure Manipur gi M Sadanandana Taiji squam da gold medal ama amadi nupi ki match amada El Sanatomi na gold lokibani amarom da Yumbu Kerala ga ngasi sanakiba final match da Manipur na maithiba piduna final changle tha asigi tarada Odisha ga final sanaragani ngasi gi Wushu gi gold asi tharaga Manipur na sanagi medal nipan Lupa ki medal mari, Senjeng ki medal mari, punna tara taruk fangduna medal tally da nipan suba position da lairi. Game asigi coverage tauriba ekoi ki mihut Dhania, Richard Ranjan amasung nawak fairapam gi report pangbigani. Ngasigi National Games 2015 ki afternoon event in the Wushu event called Taiji Kwam, Manipur has bagged 2 gold medals. M Sadananda of Manipur beat Gyanchand of Services and L Sanatombi of Manipur has beat K Rita of UP to secure 2 gold medals for Manipur. Interestingly, all the 4 players, that is M Sadananda, Gyanchand, L Sanatombi and K Rita are all hailing from Manipur. In women's football, Manipur has beat Kerala 3-0 to enter the finals, which will be held on the 10th of this month. That is the day after tomorrow. Manipur will take on Orissa in the football women's finals. Scores: 2 goals by Bala in first half and 1 goal by I Prameshwari in the second half. In boxing 60 kg category, technical knockout by Manipur's L Chauba against Aboni from Gujarat to secure a place in the quarterfinals. The total medal tally of Manipur as of now stands as 7 gold, 4 silver and 4 bronze. With Kwarakpam Nauba and Richard Ranjan, this is Dhanya from Kochi, Kerala. Scientific Age Youth Association Hengang Amasung Information Center of Kangleipa Koirengai na Numit Kunni Chatharakiba Thangta Amasung Football gi coaching asi Hengang Dalaiba Saya ground loisinkre loisinbagi thoromda Hengang Kendra gi MLA Nongthomam Biden
Huyen Lalong Thangta Association gi President S. Prem Kumar Susaryaki Thangta National Games amasung Inter School Games singda medal lawrakraba hengang kendra gi sanari sing tram na oki H. Prem Kumar na Thangta mitki leiteng oina ubagi matam natre Traditional Education oina leramba thangta ngasidi Indian Olympic Association na sakhangduna Ministry of Sports na North East Games ta yahonana ba honari haike MLA N Birena ngasi lairik amasung sports pu sarkar gi thabok fangnaba oina uriba asi achumanate aikoi matik chaba mi hana oina na ba honasi maduna hayeng mai pa pangamgani haike Night Club Oinam Thingelna Hemzit FC Welcome Lekai bu goal ahum anida maithiba piduna second Oinam Charlie Memorial Men's Open 5-a-side football tournament ki semi-final changkre aikoi gi club Oinam Thingelna sinduna singjamai Oinam Thingel lairembi lampakta team kuntarung na saru yaduna chatariba second Oinam Charlie Memorial Men's Open 5-a-side football tournament ki ngasi sanakiba quarter final match ta Night Club Oinam Thingel amadi Hemjit FC Welcome Lekai anina apiba matam fawbada goal amamam chanaduna draw chapadagi kick from penalty mark na decide tawbada Night Club Oinam Thingel na Hemjit FC Welcome Lekai bu goal ahum anida maithiba pikibani Youth Bright Star Club Sagolban Tera sapam lerang na sinduna chahi khudingi YBSC ground kullampakta Leptana Chatharakpa Taruk Shuba S. Amuba Singa Memorial 7-a-side football tournament ngasi Social Welfare Minister A.K. Mirabai na haudokre Tim Tara Nipana Saruyadunu Chathagadaba tournament asigi hautopagi tharamda sapam lekai Gram Panchayat ki Pradhan A. Bisorzit Sub Registrar Fulen Maite Padmasri G. Anita Amadi YBSC gi President H. Apabina Chingba Muisina Athoiba Mitungnen Sing Oina Saruyaki tournament asigi hautopagi Saruyaba Oina ngasi exhibition match oina YBSC sapam lerak amadi 7 services anina sanabada goal anini chanaduna draw chakre Tim anigi sanari singda Minister Mirabai gi Maikai dagi lupa lising mga piduna sanari sing bupungning thawat ke tournament asigi hayengi ahanba match ta LLYC Tera Lukram lerak amadi SFC Sagolban sanagani anisiba match na 10 star fighting ga amadi mix kwa kaitel ga sanagani Bharat Swabhiman Trust amadi Patanjali Yoga Committee Manipur na sindura ngasi lamfelda laiba committee gi office ta lemna yoga class pangtokre thoromaduda committee gi miyoi kya na saru yaki Hockey Union Lari Yambam Bekaina ARC Silombu Maitiba Piduna first ever Wahangbam Thoibi Devi Challenge Hockey Trophy Men's Open gi winner oikre Manipur Hockey na sinduna mapal gi team ahum yauna punna team taramathoina saru yaduna Kumanlapa Hockey Stadium da chathariba first ever Wahangbam Thoibi Devi Challenge Hockey Trophy Men's Open ngasi loisinkhre loisinbagi tharamda Minister R. Hamudchandra IMC gi Chairperson A. Nimai Sharma Babina Healthcare and Hospitality gi Managing Director Dr. T.S.W. Amadi Abzugi President Wakemcha Semjaina Tharmapusing Oiki ngasi aroba numiki sanakiba match ta Hockey Union na ARC Silongbo penalty da maithiba pikibani team animang na apiba matamda goal ahum chanaduna draw chapadagi penalty gi stroke ta Hockey Union na ARC Silongbo goal taruk mga da maithiba piki Tournament asigi man of the match ki mana Hockey Union gi P. Rakesh na takre ahum super position na SSB Lucknow na oikre winner oiraba team da trophy ga loina na lupa lising Umutra mga runners up taraba team da trophy ga loina na lupa lising kutraga mga amadi ahum super position taraba team da trophy ga loina na lupa lising tara mga kusina ke amarom da ahal oiraba sanaroi sing da su achamba khudol piduna pungning thawat ke Junior Boys and Girls Under 19 State Level Sepak Takraw Championship SWC na nupi amadi nupagi winner oikre Manipur Sepak Takraw Ad Hoc Committee na sindura singjamai lesang themlekai gi Yawa Indo Hall da chathariba Junior Boys and Girls Under 19 State Level Sepak Takraw Championship ngasi loisinkhre ngasi aroba numiki sanakibada nupi machagi match ta SWC Team A na SIRC Team A bu set ani amada maithiba piki nupa machagi aroba match ki sanakibada su SWC Team A na SIRC Team A bu set ani sinoda maithiba piduna winner oikibani nupi gi ahum suba position na Yawa singjamai na takre Imphal ki polo ground da chathariba taranithui suba Director General Assam Rifles Cup State Equestrian Championship ngasi loisinkhre ngasi pangthokba senior 10 pegging soda jingkhai hunba polo club ki TS Kawa L Thompson amadi Manipur Police Sports Club ki S Bimol na ahanba ani suba amadi ahum suba takre nupi macha ki pangthokibada Imphal Rising Club ki A Romabati jingkhai hunba polo club ki Nitu RK amadi TS Tanana mako mathang takre 10 pegging Lens team da jingkhai hunba polo club na ahanba KAM Riding School na ani suba amadi Imphal Rising Club na ahum suba takre
Young cricketers Bamon Kampuna Sindra Bamon Kampuda Chathariba Taruk State Level Open Tennis Ball Cricket Tournament Nongin Present BK Trophy Ging Asisana Kiba Quarter Final Gi Ahum Suba Match 11 Star na MED Met Ins Babu Parabu Run Kuntraga Mari the Mighty Papiduna Semi Final Chankre Mari Suba Sana Kiba Quarter Final Match na SSC Iribungna Shiam 11 Suzamebu Wicket Tarukta Mighty Papiduna Semi Final Chankre Manipur Veteran Cricket Association Sinduna Langthabal Public Cricket Ground the Chathariba Umsuba 2020 Manipur Veteran Cricket Tournament King Asisana Kiba Match Chem Khagempali Amadi DSU Kwakachal Apibo Over Kunda Wicket Mapal Turaga Amadi Run Jamagan Nifutaret Lauduna Tai Takre Laithangbom Ibu Pisak Singha Memorial Trust Sinduna Siko Ground Lorimbam Nekaida Tim Kunnas Group Marithong Nakaidotuna Chathariba First, Laithangbom Ibu Pisak Singha Memorial 7A Side Football Tournament King Asisana Kiba Ahanba Match MPC Hiang Thangna Kalfu Kwa Kaitelbu Goal Ahum Sinoda Mighty Pikre and Subasana Kibada KFC Kiamgaina Basai Thangmebambu Goal Tarumadi the Mighty Pikre Ahum Subasana Kiba Match Sangai FC Thangmebana Aurora United Lafum Kunobu Goal Mari Amada Mighty Pikre United Veteran Sports Association Ilong Sinduna First Under 13 One-Day Boys Soccer Tournament Ilong Konung Lapakta Tim Taraum Duna Sirwiagan Pangtokre Anba Sanakiba Quarter Final Match Saida Santipuna NFC Nara Konjinbu Adisuba Quarter Final Match AYLC Arabtina Lishu Lilongbu Ohumsuba Quarter Final Match DLC Heruna Saida Atopa Bomadi Marisuba Quarter Final Match CSWC Chandra Kongna MRC Chajimu Maitiba Pituna Semi Final Chankre Young Sporting Association Lilong Haurebi Chandra Kongna Sinduna Association Asigi Playground da Ngasidagi Tim Tara Nituna Siruyatuna State Level Volleyball Tournament Pangtokre Ngasi Ahobu Numiki Sanakiba Match KLYA Number na SYSC Sangai Telbu Set Sinoda Maitiba PK Thangweban Athletic Union Sinduna Thau Deco Tap Tennis Court Taramatay Suba Thau Tennis Championship Haukre Ngasi Ahobu Numiki Sanakiba Asida Chahi Taranithigi Nupamachagi Matchta Aswajit SBKs Mahesh Bipes Gorob Maipakuna Mathangi Round Chankre Men's Singles Ki Sanakibeda Suresh Amadi Bibek Maipakuna Mathangi Round Chankre Ngasi Nonggi Oiba Ingasay Pau Pizari ICA Alam Fepatagi Phangba Pau Matung Inanga Sigi Khwaitagi Saba Asi Degree Celsius Kunmari Desmik Marini Khwaitagi Ingmana Degree Celsius Ahum Desmik Marini Nungsite yaw isimul nigi chang ayukta chada marfudra ni thoi nungthildana chada kuntra manga nong chupide leslak badamro be pamukana pizari Niti Ayogna Chief Minister Singi Subgroup Ahum Siam Lagani MP Local Area Amasung MLA Local Area Development Scheme Sing Luna na lehenana bagi thabak thoram sing da season ba Prime Minister Narendra Modi na lauthokre Napet Paligi Khamrang Thong Maya da sakangdaba singi attackta BSF ki personal ahum sokpadagi lakanakre amadi National Games ki Wushu Masana da Manipur na ngasi sanagi medal ani laure. Ngasi ISTV ni pizza pa pau mata su sinjari miyang tabi bisu amukana kurumjari.